नमस्कार, मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूँ। ये कौन है? मैं আজি महिला गोखर एगराकी महिला হৈ পেলাই মই সমাজ সেৱিকাৰ হয়। মোৰ লালুকত নিজ লালুক গাঁৱৰ বাসিন্দা হয়। মই এজনী জীয়ৰী হয়। नमस्कार, মই আজি কৰোনা বিৰোধী হৈ পেলাই মোৰ গাঁৱৰখন মোৰ সমাজখন কেনেকৈ ৰাখিব লাগে মই তাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছো। সমাজ সেৱিকাৰ ইয়াত আছে আমাৰ অংগনবাড়ী नमस्कार, मैं एजनी अंगनबाड़ी सहायिका मोर नाम जुंती कोर। आज मोदी डांगरिया जी जनता कार्फिउ दिले कार्फिउ माने सम्मान जनाय आमी मोर चुबुरीतो आमी सकलोৱে जनता कार्फिउ मानि আজি मैं कय आमी एकगोट হৈ पालन কৰিছো। साले जो माफ करना, मैं जो उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। চুবুৰী পাইটো কৈছে সেইটো কাৰণে ইয়াত আমি কৈছো যে কৰোনা ভাইৰাছ গো বেক। নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ। হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হৈ পেলাই আমাক যিখিনি কৰিছে অসম চৰকাৰৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছে তেখেতৰ কোটি কোটি প্ৰণাম জনাইছো। অসম চৰকাৰ আৰু অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে যিখিনি তেখেতে কৰিছে সেইটো কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। অসম চৰকাৰৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। एक 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूं। आप